Hagjing Ialehkai Duran Cup quarter final hapring Jamshedpur Persha ika Diamond. Haba pai syang dengan Ialehkai ke Diamond Harbour kalakur ke Namjob hadin bagalala ban Pynliem ya ke Jamshedpur da Arlanon. Hagway par ke Ialehkai quarter final hapring mohon began Super Giant Persha ika East Bengal. Hagan ke Ialehkai ke East Bengal kalakur ke Namjob hadin bagalala ban Pynliem ya ke mohon began Super Giant da Arlakaway. Hagjing Ialehkai League 1 hapring nantes Persha ika PSG haba pai syang dengan Ialehkai ke PSG kalakur ke Namjob hadin bagalala ban Pynliem ya ke nantes da Shigul lanon. Pada yang dengan Shigul juga PSG layak bentep. Haga minit ke Banriu penyau lengba uwitinha. Hagjing Ialehkai DFL Super Cup Final hapring ke VfB Stuttgart Persha ika Bayern Munich. Haga dengan Ialehkai ke Bayern Munich kalakur ke Namjob hadin bagalala ban Pynliem ya ke VfB Stuttgart da Arlakaway. Pada yang ini Argol juga Bayern Munich layak bentep nengkong. Haga minit ke bakat pra lengba Hargen. Pada haga minit ke Banyau penyau lengba Dias. Hagjing Ialehkai La Liga hapring ke Espanyol Persha ika Atletico Madrid. Haba pai syang dengan Ialehkai ke Atletico Madrid kalamat ika Namrem hadin bagala Shah Pynliem haga Espanyol da Arlakaway. Pada haga dengan Ialehkai Alvarez layak bentep Shigul naga bentag ke Atletico Madrid. Hagjing Ialehkai Premier League hapring ke Chelsea Persha ika Crystal Palace. Haga dengan Ialehkai boro arteli Kynhun kia kai klem la bat penkijar. Nado Sdang ke Ialehkai hadu bukut jong ke Ialehkai. Hagway par ke Ialehkai Premier League hapring ke Manchester United Persha ika Arsenal. Haba pai syang ke Ialehkai ke Manchester United kalaman ika Namrem hadin bagala Shah Pynliem hakmat ke Arsenal da Shigul lanon. Pada yang Shigul juga Arsenal layak bentep. Haga minit ke khalai lengbau kala Fury. Hagjing Ialehkai Serie A juga di Brazil hapring ke Santos Persha ika Vasco da Gama. Haga dengan Ialehkai ke Kynhun Ialehkai jung Neymar ke Santos kalaman ika Namrem hadin bagala Shah Pynliem keput hakmat ke Vasco da Gama hadu nriu lanon.